Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hakini ki arsngi balalai no ke East Khasi Hills District kalasaki ke jingklat no jong ki hinreungut ki brio ki baladan lepa ki waipat ki jat jingpang ha ka met nalor bakilia bitru ya ke jingpang COVID-19 ka balawan linshop teng ha kani ke jilla Meghalaya. Katkum ka jing ai jing tip dong Director of Health Services MI Dr. Amanwar ha ka hanyotrik ubana jembang arjar arpuway undong pang ubala khlat no udai ubala tip kerteng kumu Anil Mandal ubala lai phukandai snem kerta ubadai unong song shnong jong kejela Assam bat ubala Sha Sumar Negrims Hospital Uniu bar jela ubala khlat ha ka henryutrik mentau bana jembang arjar arpuway hadin ba ulat hiapang nadu ka arpu sautrik ubana yayong arjar arpuway hakani ka hospital uway pat unong pang ya ubala tip kerteng kum udesplin marbanyang ubala san pusan snem kerta ubasyong basa ha kasnong lat maureng Uniurang ba ubala Sha Sumar ha H. Gordon Roberts Hospital nadu kalai potrik ubanaya yong arajar arpuway bat ulakhlan no ha ka hanyotrik ubana jemmang arajar arpuway uway pat ya ubala tip kerteng kum uba klion thaba ubala henru posnem kerta na kasnong soyong Uniurang ba ulakhlan no ha Bethany Hospital Shillong ha ka hanyotrik ubana jembang arajar arpuway kata tangsisngi hadin bala penkit syakani ka hospital haka henryutrik ubana jembang arajar arpuway uway pat urang ba ubala khla no ya ubala tip kerteng kum uba Tony Singha ubala laipu hnyos nem karta uba syong basa halum jingshai uni urang ba ubala khla no ha Shwaban Poish Civil Hospital Shillong haka hnyotrik ubana jembang arajar arpuway Nalor kini kidon pat sa arngut kikin thei ki balak khla no na ka jingye bit ya kani ka jingpang COVID-19 ha ka baye ka wei ka long kami latip kerteng kum ka kong memories kongwang ka balasan pusan snem karta na kasnong im pongtung East Khasi Hills District kani ka long kami ka khla no ha ka henryutrik ubana jembang arajar arpuway hadin bala penkit ya ka Shillong Civil Hospital ha ka sautrik ubana jembang arajar arpuway kan basa ka waipat ka long kami ya ka bala tip kerteng kum ka kong Jenny Marki dekhar ka bala prapusan snem kerta ka basyong basa ha ka shnong umpling kani ka long kami ka khla no ha ka henryutrik ubana jembang arajar arpuway kat badang penkit sa Bethany Hospital Shillong